Perezida George Weah yakoze ibitamenyerewe muri Afurika. Akomeje kwandika amateka nyuma yo kurema ubuhangange muri ruhago, ayanditse no muri politiki. Perezida George Weah wari perezida wa Liberia kuva mu mwaka wa 2018 agiye gutanga uwo mwanya yari ariho awusigiye Joseph Boakai wamutsinze mu matora ku majwi 50.89% ya Joseph Boakai, naho George Weah agira 49.11% nk'uko bitangazwa na komisiyo ishinzwe amatora muri Liberia. George Mane Opongo Weah yari yagiye ku butegetsi asimbuye Madame Ellen Johnson Sirleaf wari utegetse imyaka 10 Liberia, akaba umugore wa mbere muri Afurika utoreye kuba perezida w'igihugu. Mu matora yashyize George Weah ku butegetsi, nawe yari yatsinze Joseph Boakai wari vice perezida wa Ellen Johnson Sirleaf, none nawe aramwigaranzuye, akebo yari yamugereyemo nawe agasubijemo. George Mane Opongo Weah yavutse mu mwaka wa 1966. Mbere y'uko atorerwa kuba perezida wa Liberia, ntabwo yari azwi cyane muri politike, ahubwo uyu mugabo izina rye ryari rizwi cyane muri ruhago, dore ko yanditsemo amateka aremereye cyane yo kuba ari we munyafurika wenyine rukumbi kugeza ubu ufite igihembo gihabwa ibihangange muri ruhago kizwi nka Ballon d'Or, umupira wa zahabu. Ni igihembo gihabwa umukinnyi umwe ku isi hose waritwaye neza kurusha abandi mu mwaka gitangwamo. Ni igihembo yatwaye mu mwaka wa 1995 ubwo yakiniraga ikipe yo mu Bufaransa ya Paris Saint-Germain PSG. Ballon d'Or ni igihembo gitangwa n'ikinyamakuru cyo mu Bufaransa France Football cyandika ku makuru y'imikino, ariko by'umwihariko umupira w'amaguru. Icyo gihembo George Weah yatwaye cyamuhaye kwamamara cyane, aramenyekana ku isi hose, kimuhindurira ubuzima nk'umuntu wavukiye mu mibereho iciriritse, irimo ko mu buto bwe atabashaga no kubona inkweto zo kwambara, agatangira ruhago ku muhanda akinisha ibirenge. Igihugu cya Liberia ni igihugu gifite amateka mabi y'ibihe cyanyuzemo, yiganjemo intambara zaterwaga n'imiyoborere mibi. Charles Taylor, umwe mu bayoboye iki gihugu, kuri ubu arafunze, arangiza igihano cy'imyaka 50 yakatiwe azira ibibi byabaye ubwo yari ari ku butegetsi. Yabayeho hagati y'umwaka wa 1997 akabuva mu 2003. Mbere yaho yari indwanyi nyeshyamba irwanira ubutegetsi. Umukinnyi George Weah yakomeje kuba hafi y'igihugu cye nubwo cyari mu bibazo, kandi wamaze kuba umuntu ufite imibereho myiza. Kimwe cyamuvuzweho cyane cyagaragaje urukundo rwo kwizirika ku gihugu cye, nuko nubwo yari umuhanga muri ruhago, yanze gukinira ikindi gihugu icyo ari cyo cyose kitari Liberia, kandi nyamara yifuzwaga n'ibindi bihugu byinshi bikomeye mu mukino w'umupira w'amaguru. Ni mu gihe ikipe y'igihugu cye ya Liberia yo ibarwa mu makipe aciriritse mu ruhando rw'ayandi. Ijambo yari afite yahishijwe no gukina umupira w'amaguru, nawe yagerageje kuryifashisha mu gushakira igihugu cye umutekano n'amahoro, agategura imikino ya gicuti nawe akayikinamo, ariko ku busabe bw'uko ikinwa ari uko abarwana bahosheje intambara bagatanga agahenge, ibizwi nka ceasefire. Ubwo yari asezeye gukina by'umwuga bizwi nko kurangiza kariyeri, yasubiye mu gihugu cye atangira inzira ya politiki, atorerwa kuba umusenateri ndetse anagerageza kwiyamamaza ngo abe perezida. Icyo gihe yahatanye na Madame Ellen Johnson Sirleaf wari usanzwe ari perezida, ariko Weah icyo gihe ataha uko yaje aratsindwa. King George nk'uko bakunda kumwita yongeye kwiyamamaza, ariko noneho ashaka gusimbura Madame Sirleaf utari wongeye kwiyamamaza kuko yararangije manda ze yemererwa n'amategeko. Kuri iyi nshuro abanyaliberia biganjemo abakiri bato bitabiriye ku bwinshi amatora, bamuhundagazaho amajwi, bifuza ko ubuhangange yaremye yagize muri ruhago aburema no muri politiki ya Liberia, nayo akayigira igihangange no mu ruhando. Cyokora bigaragara ko George Weah yasanze ikibuga gikinirwamo politiki gihabanye cyane n'igikinirwamo ruhago, kuko muri ruhago yigwijeho ibigwi, ibihembo n'uduhigo, ariko muri politiki nibyo yari yatsindiye bimuciye mu myanya y'intoki, byarabibuze. Nubwo ariko atakaje umwanya wo kuba umukuru w'igihugu wo kuba perezida, nanone Mr. Weah nabyo ubwabyo n'andi mateka yanditse, kuko ubusanzwe muri Afurika amenyerewe ko perezida ayobora manda irenze imwe, ndetse benshi bagerageza kwiyongeza n'izo batemerewe n'amategeko. None George Weah uyoboye manda imwe y'imyaka 5 yemeye ko yatsinzwe amatora, kandi wenda yari kwifashisha iturufu y'ububasha nk'uyoboye igihugu, agashaka mu nzira zose zishoboka intsinzi ku kibi n'ikiza. None aremeye atanze ubutegetsi mu mahoro. Ibi bikaba byiyongera ku mateka yanditswe na George Weah nk'umudemokrate wemeye gushaka ko abaturage, ubutegetsi bw'abaturage bukorera abaturage kandi bushyirwaho n'abaturage. Kwemera ko watsinzwe uri umukuru w'igihugu ufite ububasha ntibimenyerewe muri Afurika, bifatwa nk'ibidasanzwe kuko hari ingero
z'ababanjirije George Weah batsinzwe ariko bakanga kuva ku butegetsi ku neza, bigakururira ibihugu byabo mu kaga, imidugararo n'intambara. Ingero ni nyinshi, iza hafi ni El Hadji Yahya Jammeh wayoboye Gambia ubwo yari amaze gutsindwa mu matora na Adama Barrow, yanze kwemera ko yatsinzwe, biba ngombwa ko yifashishwa diplomasi yo ku rwego rwo hejuru ndetse n'igitutu cy'ingabo za ECOWAS bari bagiye kumugaba y'igitero bakamukura ku butegetsi ku ngufu. Kuri burembe, Yahya Jammeh yemeye gutanga ubutegetsi ndetse ahita ahunga igihugu. Kuri ubu ni impunzi muri Guinée Equatoriale. Undi wibukwa wagundiriye ubutegetsi Laurent Gbagbo wayoboye Cote d'Ivoire akaza gutsindwa amatora na Alassane Ouattara, maze Laurent Gbagbo irangira yamaganye ibyavuye mu matora ndetse yanga gutanga ubutegetsi, biteza imidugararo, ubushyamirane mu gihugu hagati y'abari bashyigikiye Gbagbo na Ouattara wari watsinze. Birangira Laurent Gbagbo ubutegetsi abukuweho ku ngufu za gisirikare bikozwe n'ingabo z'Abafaransa. Bidaciriye aho, Laurent Gbagbo yerekezwa muri gereza aho yafunzwe imyaka igera ku 10 akurikiranyweho akaduruvayo yateje yanga kuva ku butegetsi, bigatuma ababarirwa mu bihumbi bahasiga ubuzima. Uwo George Weah wakomeje kwandika amateka aho yavuye muri ruhago hakuye ishimwe ry'umupira wa zahabu akerekeza muri politiki, naho akahavana agahigo ko kuba ku mwanya wa mbere muri politiki yicaye ku ntebe isumba izindi nk'umukuru w'igihugu, none akaba arangije nanone abaye umudemokrate wo ku rwego rwo hejuru wemera ko yatsinzwe. Biteganyijwe ko George Weah azahererekanya ububasha na Joseph Boakai w'imyaka 78 mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'2024, mu gihe imiryango iteza imbere imiyoborere myiza nka Mo Ibrahim Foundation n'iyindi mu gihe gitegura ibihembo byo guhundagazaho George Mane Opongo Weah. Wowe kora subscribe ubundi dusubire ubutaha. Urakoze cyane.